Nong hikai ka Umroi Presbyterian Higher Secondary School harangkat bat o principal lembat ki kena pule next step ka pratre ku yayong kila pediang burom ya ka samla Quincy Karshono kabala rung ha ka kerdan kabah nyeu ha ka thup jong ka top 20 jong ka result SSLC bala penmi da ke embos mentau snem kumban shu pentip ka Umroi Presbyterian Secondary School kala pha san phongut ki kena ban yele ya ka exam metrik ban lengba ka result kabala penmi da ka embos kita baro san phongut kila pas ya ka exam jongki ban na pedeng kita ki san phongut ka samla Quincy Karshono marwe kala kiu shadu ka kerdan ka ban nyeu ha ka thup jong ka top 20 da ka bala ban yo hadu sanspa an rupo pra ha ka chengkeng kulum ya ki marks ba kala yo shispa marks ha ka subject health education na ka liang ka te ka school kala pediang sngom haru ya ki san phongut ki wei pat ki khna ki bala pas harangkat ki kentin kentu kenpham ba kendang la ban yele khamba ha ki jingpule ki ba kham shalor hapa keren na kaliang o principal ka Umroi Presbyterian Higher Secondary School uba tipi tumung ulapan pau ya ka jingkemen ban ui ba ka kerteng jong ka school kalarung ha ka thup top 20 bat ula ai khuble ya ka samla Quincy Karshono kabala treshitom bat minot ha ka jingpule ka jongka kabala kanjo adu ka te ka kerdan bat ka deru ka sin ka ban nangkong e ba ka kerteng jong ka school kalapoi ha ka te ka kerdan Ngoy nasu bon nai ngu yo bulai ya ka jingker ko ula kui ke school nanduk belas sen ke school senang ke kemes pa nai dia kerja inti ke jengka ko sapu senang dia grade ka 1985 mata ka dia sapu senang inti ba kumka secondary school kalau senang marja kan arpat ni lo grade sa high secondary ke ba kum gino hikai ngi don ka dream golong ba ikwa hikai bagi kena jungi kumbangi la trish tom baro kini kisnam wa hibaki student junior kin poi kerdan ke ba akli do bandan kita keteng juki ke top 20 jong ka embos bakalong ka kubor kumju ru ke jing aimen sim na ke menta kini ki kena jungi di badan kindong kendong bat ki dan ke jing red men sim se he kisnam di pungswa bagi bapoi ke top 20 gede tang ki kena di bapule ke school ke sesor dia mentah kini kenti ba kisnam di adap ngiru gio 100% bat mentaru gio 100% bat iwei iyo ka rank 7 jong ka top 20 jong ka embos kani kadang ai men sim shushu ye ki wei pat ki khna jong ki ba pule kani ka institution kani kan institution ru kalong wei ni institution ki ba la bah ka kini ki area ki jong la dut barok ki facilities de ka shoh ki khna kumno penengkam kita ki facilities ke bangidan di kejing job jong i Quincy Kasono ka kadang ka bah new kadang ai men sim shushu kena ikai ba nila ban trace tam ba khna ji ki dan capacity ba kila ban job ki thong la da ki trace tam kata ka de ko bor ka bang kwa banai na ka banta kini ki khna ji badan ne ba ju ro ha kelang kari khasi jenja ji ba mdei tang ki school ki bahasol mdei hanu pandong ro ki dan ka ju ka ji kai ka ju ka ji trace tam nila ban poi ka dan ko thong lamba ka ji IT lut ile de ki ju Jika kau nak strategis ke jadi golong ba gidon kini ki unit test ke bangi kandok mangga exam kidon unit test dan lalu namparu ke jadi kai golong ba di ai ki notes ni prepare ki dan lalu namparu ke jadi pengkrek ke jadi nak bentar ke jadi golong ba bijong ki pada gidon kenu ka jing ino hikai golong ba ready ban yarap ki tu no pol tinalo nagtaro haba ii baga result kaya ki exam man ki exam kila ni unit test ni jukhat ya ki parents personal bani karan bat ki gijing gijung ki katai ka ba ngila ban lesi ban ong ba kala ban yarap ki man tu short selection test ru ngila khat ki parent ti ni ai ki kumita ki home mentor makin page ying makin page ki khon jugi kin niam ye ki benta ko bagi dai banne tena ka school ni monitor hi ki kumno ki kre ba lumba ki test ila ban itho ki to nalor kani ka academic mah ki don hangi ni shat pensulur hai ki ka all round development gede ke badan kamba ki kena tinggi don kani ka sports ke bangi je penlong man kasnan kan sport needs Misibu si mentaru haka 10 toko di kumban penken mau bang senam arjas ho school jungiro kalau ayok ban nikmat ke setiap
Maka sebelum tokop buat kala remno aga semifinal maka under 14 half nam average po tinggi ju penculur iki om dai tang haga sports buat hagi diki weki curricular activities haga senam ke bonta ni mut ban penlong ru ya kan ke school concert le se ke bangun pat penju penlong menu ya bangi i baga talent baga sam yo ki gidan hadi babun benta ni ju penculur iki di hakan ni ke senam nadu ke senam ban mentaru ni lah nang upgrade susu ya school kita don saki vocational course ke ba ila introduce kum ke agriculture ke IT buat kini lesi kita ngerap iki bikin lah ban kiu sepan inalon nenta ngidon duk kai lembaki smart class lembaki no hikai ki penun kamu lembaki projector kan kamu ngerap iki kena mungkin kamu sutu amal kini kita ki facilities begitu di library di ini baru ke layarap kuno mengkentiu susu ya kapuli putih akan lebih cukup Dia kumpul ke sekolah tak? Toko kubur nak bentar gitu iwe pat di school ke ba not banyo ya gede keju ka jingjob kalau mau memba ke jingtre sitam minum lah banyo ban kai usok lamda kino hikai di kena ba kini pa kini trail tela daw no hikai tre sitam kan no ru la dagi kena kin tre sitam num lah kai usok tela dagi no hikai la dagi kena ki tre sitam ru la dagi jing hikai kambiang minum lah ban po shi thong ditang lagi nih kai bagi kena bagi minum lah man pois ke thong lamdan kemudian ke jing kersan na ke jing kesan tiki light lagi mau bersu na so pulang ke badan kam di ladangi pule hakino kino ki institution la kelong hasilong dan ne hakini rural areas kemud ba ladangi lah ban tresi tamlang bolok lain benta nila makai usok ke jing Gabanin ko masuk komen shibun mangalala ban yo top din sa kaniga exam bat nga klan koy perkat ba ngayo ni baro aga jing sumujuna tadi gaji ke pujo belai kat gajing lam nanti jugu bangala ban yo aga diga top des ti ngai mo yo belai terken rat balai don kat lambat nga bagai yang kesem jonga kunjur bi do hikai ke balai arab shibun yang na kaliang juga yang kelai ai mensiam yang bagan fresh dom bat kila ong ruba pila abet ban wan shakmat ya ngaru ngalayo mensiam lagi nang tre stom tingkat ke jingkal kuju haka korba bangkrai ke hak ya ke exam asutin shibu na ba kadikasin ko ban kong jana banglito ka ya ka exam but ngasuting yo ba kadang ke jingting hanga yo ba ngam namwa anyway da ka jing yarap jung pinahikai na school kajing nyalam nanti jengki kajing ai mensim lang na yeng dia nga bang yo mensim shibun ngadon kajing e ak korba ke exam ring ngam give up yang tadi dengan ye tre bisa aman tre shidom nga may kulit bisa aman kapag magkara exam ko jingi ajang kalong ba ngadon ko jingi yo ba ban bangi hap kre aga jing kre ajang nga shooting yo ba ngamla ban kre ba ngamla ban ko up iba ki subject iba ka chapter ki jingi kalong shooting kin yo kung kinu kini kali te ngamnang kin ban form ki answer te yung apa nutrition nadu ba nga dangdet may issue ka ipa yarap ni government di menta nga lahi menta anda nga la kami kelas nga create Jangan sisgi kan no kata aku kumpul. Man kasmi kuntu ka mustol te lang dayo tan ka tang saw kunta san kanta de ka for mga yushiti kuntu andre kanta ni kanta nga sa kan haskon nga ju siya benta kung kispot kung kispot ngam da siya tan kito kibalang feel clear nga aga spot nga siya benta kan kung match pass de kito di jay akay kibat barin de ki school activities kung ki program ban kiwing way ki program kiba ni pelong haskon Teknologi sekolah ni. kajing siya benta ju ni haskon kaya rap siya buling ilang ban pensing jing mo jing perkat jing ladangi syong tantang hakbab ladangi kulit kot tabu long ko baka penkia jing mo jing perkat jing ni dan kam kum kiwe bagi refreshment lada ki long program school ni so kumen shibo ladangi yo ban shiben ta school dia
om kampung tu ini Henry kaya rap ini kan kentiu yang lada ini dan pun kini kisah naskul kini gila ben kentiu yang ladi kan naskul gila ben rap ini lada la hakini kisah kini kita len kebanyakan kebor ha kebang pak ben ai siki paralog jena na banta kita ki bamba kita ya good exam tau senang kawai tika de gaji treshi tam ni ben bat kapuar ni ben kin por bhai kapuar kalau benkam hala lagi ladu kangin kalam la ben wan khaishu te ka ben ko ni ben kin por ya kapuar ni ben kan mau boro ni ben duai na bola ben yarap ini ni ben jurom kin kita ye ni pa ini bendan kajing snow ni bendan tak kamen siam bengin treshi tam ni bendan tak kamen siam besimbang ben treshi tam nang bangin yo ben khe so ka jingjang